twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye cyane Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya rero w'amakuru agezweho kuri uyu wa gatandatu tariki 5 z'ukwezi kwa 10 2024. Amakuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko amezi 6 ya FARDC yo kuba yamaze guca FDLR umutwe. Igisirikare rero cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC biravuga ko cyamaze rero gutegura operation y'amezi 6 igamije rero guca umutwe FDLR isanzwe rero igifasha mu ntambara igihanganyemo n'umutwe wa M23. Muri operation rero nk'uko Africa Intelligence ibivuga ngo FARDC irashaka kwivugana abayobozi bakuru ba FDLR ndetse rero ikanayiniga mu buryo bw'ubukungu. Hashize rero igihe hari amakuru avuga ko kuwa 24 Nzeri uyu mwaka aribwo rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zatangije ibitero byo guhiga uriya mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni ibitero rero ngo bizamara amezi 6 ariko ashobora no kongerwa. Bikaba bigamije rero gusenya burundu FDLR igishinzwe rero nabiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Amakuru rero akabavuga ko General Major Aringe Bianzambe Dediye Janti ukuriye rero akarere ka 34 k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zibarizwa rero muri Kivu y'Amajyaruguru aheruka gutegeka ingabo akuriye guhiga rero abarwanyi ba FDLR banze gusubizwa rero mu buzima busanzwe hanyuma rero zikigarurira ibirindiro byabo. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko General Muhozi yiyemeje guhangana na ambasaderi wa Amerika watinyutse rero Museveni. Mugaba mukuru rero w'ingabo za Uganda General Muhozi yatangaje ko Uganda rero iri hafi guhangana na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihugu rero ashinja kububahuka Perezida Yoweri Kaguta Museveni. General rero Muhozi yabitangaje mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yagize ati rero bavandimwe banya-Uganda n'inshingano zanjye zikomeye kubamenyekanisha mwese ko twe nk'igihugu turi hafi guhangana bikomeye na ambasaderi rero wa Amerika uriho muri iki gihugu cyacu. Kubwo rero kubahuka Perezida wacu dukunda kandi twishimira twese ndetse no gutesha agaciro itegeko nshinga rya Uganda. General Muhozi rero niyigeze asobanura kosa ambasaderi William Pope yaba yarakoze. Uyu musirikare rero usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni icyakora rero yikomye uriya mudiplomate nyuma y'umunsi umwe gusa. Ambasade rero y'Amerika i Kampala itangaje ko abapolisi rero ba Uganda Washington yabafatiye ibihano ibashinja rero guhonyora uburenganzira bwa muntu. Abariro bashinzwa iricarubozo ubugome ibikorwa bya kinyamaswa ndetse rero no gutanga ibihano bikakaye harimo Bob Kagalula, Alex Mine, Eri Womanya ndetse na Andani Twesigiye bose basanzwe ari abapolisi bakuru mu Uganda. Ibihano rero bafatiwe birimo kubabona imiryango yabo batemerewe gukandagira muri Amerika. Iki gihugu rero kandi kimaze igihe cyarafatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru muri Uganda ndetse n'abayobozi baho kibashinja rero guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse rero n'ibyaha bya ruswa. Umunyarwanda rero umaze imyaka 2 afungiwe i Kinshasa aratabaza. Umunyarwanda rero umaze imyaka 2 amezi 3 afungiwe muri gereza y'Amakara mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aratabaza ubuyobozi ngo aherebwe rero icyangombwa ngo afungurwe n'abagenzi be. Witwa rero Majyambere Samuel ngo izina yahawe bigoranye cyane yabwiye itangazamakuru ko ari we rero akiri mu Rwanda ari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze akaba rero ari umushoferi. Yagize ati rero natwaraga ibintu mbikuye i Dar es Salaam muri Tanzania ambizanye rero i Goma cyangwa i Bukavu nanapakiraga rero amagi nyakuye i Mayage nyajyanye rero muri Manusco y'Igoma. Avuga ko rero yafunzwe muri Nyakanga 2022 ubwo rero yarapakiye ibintu afatwa rero avuga ko ari umusirikare bitewe n'ibikomere yarafite mu mutwe yatewe rero nuko yabazwe mu mutwe ubwo yakoraga impanuka muri 2021.
ati rero babonye ibikomere mfite baramfunga ngo ni amasasu, babuze rero ibyo banshinja banyaka amafaranga mbaha amadolari 600. Akomeza rero agira ati rero na bosi wanjye yaje kundeba baravuga ngo bazamfungura, ati bahise rero banjyana Kinshasa ngo ndi maneko kandi nge sinigeze rero mba n'umusirikare. Uyu avuga ko rero ubu afungiwe muri gereza y'Amakara Kinshasa kandi ko abayeho nabi na bagenzi be. Ati mwatuvuganira ko turi hano turi gupfira hano, ati bisaba rero ko twishyura kugira ngo dukunde tugire amahoro, ati twishyura amazi, ati badufungira rero muri tuwarete, ati waba ufite amafaranga ukabishyura kugira ngo bagushyire ahantu heza. Avuga ko wowe yishyuye amadolari 200 kugira ngo afungirwe ahantu heza, ko akandi buri cyumweru rero yishyura umusoro kugira ngo atavanwa aho afungiye. Uyu rero wahawe izina ry'amajyambere yavuze ko ubwo muri iyo gereza baheruka kurekura imfungwa n'abantu rero bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bigeze barekurwa, yaba ari umunyekongo uvuga ikinyarwanda cyangwa umwe mu banyarwanda bafungiwe hano. Yes, avuga ko rero hari abanyamurenge bamaze imyaka 8 bafunzwe ntacyo bakoze, ko kandi rero nawe amaze imyaka 2 n'amezi 3 afunzwe ataburana, agasaba ko rero hagira igikorwa agafungurwa kimwe na bagenzi be rero kuko babayeho nabi. Ati kandi hano mu kwezi ashobora gupfa abantu barenga 50, ati bitewe n'uburwayi, kubyimba amaguru ndetse n'ibisebe. Gereza kandi y'Amakara niyo ifungiyemo abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yubatswe kandi igenewe gufunga abantu 1500, ariko kandi bivugwa ko irimo abarenga 15,000 nk'uko rero imiryango itegamiye kuri leta ibivuga. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu, nkaba nagushishikariza kuza gukurikira andi makuru yacu, nkaba nakubwira ngo ni utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe nanjye Dani Dash, nawe utaha. Ciao ciao.